gakondo n'imwe rukumbi. Nta muntu ugira gakondo zibiri, nta bwoko bugira gakondo zibiri. Gakondo ni ikinege. Gakondo yacu ni Murenge mu gihugu ca Kongo, nta ya kabiri tugira kw'isi. Kwirengera ni uburenganzira bwa buri munsi. Ikirenge kigira ikirato, umupaka ukagira umupolisi, umuryango ukagira urugi, ishamba rikagira imishuga, ijisho rikagira ingo, hejuru rikagira ingabo, ingoma ikagira ingoyi, ingona ntiyemera kubitunga, intama yatuje habuze n'igitungurira kizira. Gakondo ni imwe rukumbi ni ikinege. Imana ni umuremyi, igihe nico murozi casenye mu Burundi kija kuwubakisha mu Buraya, gisiga kigavye igitero i Murenge kinyaga amatungo, nabo gitwaye i Buraya kibagaba igitero mu mutwe kinyaga ibitotsi. Ubu bose baratonda ku bitaro, ya mitwe yikoreraga imitwa imyinshi irakemanga ubuziranenge. Gakondo ni imwe rukumbi. Gakondo yacu ni Murenge. Imana ni umuremyi, imaze kurema isi nta kindi kiremwa catanze basogokuri Murenge usibye irango rya Muraha n'irya Gitave n'igitaka c'umuroba. Isi yari itaranambara umuruho ngo imenye n'ahava umuriro. Basogokuru bavumbura ubushingo batahura ko no gushira hamwe ari ubushobozi, bashingiye ku mazi yirundanije abibenga kuyambuka bisaba ubwato bw'ibeyi. Ubuze ubwenge aramurengera. Nuko bagwana intambara y'intare bagera ku y'intozi, bakakuruza bavukira yari abakobwa. Abakoroni batararota kuhita Kongo. Ikoti rikuru ryari igikuba, igikombe co gukaraba cari igiti c'imbehe, baturana n'inyamaswa y'imbogo. Isi itarashiraho imbibi ngo yubake n'inzu z'imbohe. Ngo batere imbere bambara umwenda w'urubega. Bubaka inzu y'urubariro ngo bagwane intambara y'urubura. Bitire ya misozi amazina n'inzuzi. Umutwe ataramenya ko inzuki ziba mu mpako, inzoka nayo itaramenya ko umuntu azanyura mu nzira. Gakondo yacu ni Murenge. Bashinga amategeko y'umuco ngo bahane icaha, bitwaza icumu n'inkoni yo guca imanza. Imana ibaraga i Murenge, ivuga ko itazaza kwima ingoma y'imyaka 1000 batararagira igihundwe n'inganje. Bagira n'isano n'iriya misozi ridasaza, imyinshi basangira amazina. Kwa Muzeba no kwa Birorero, kwa Rugoboka no kwa Rubigana, kwa Muparo n'uwa Burongi. Abazungu bazana intambara y'ubucakara, basogokuru baca inkoni y'inondo ruragereka. Babigeze hari uko basogokuru bamaze gusarurwa, nibwo bazanye indege baduseha nk'indembe, ngo ibihugu birabona ivy'indege udusanga n'ivy'indembe. Ni ibihugu vy'ubukonje bibamwe amazu y'ubukode, twese tugira amezi yo gukorora, tuba hejuru mu madari n'amazu y'ideni ridashirira n'ishano. Agira n'agasanduka kayaba imbere ngenza nkita igituro co gushinguramo ubutunzi bwaturuhije. Nabuze ubutabera notakira gusa maze gutahura ko kugakira ari ubutaha. Gakondo yacu ni Murenge. Uruganda rucura intambara go ni mu mitima, niho haba imiterere yabuze umuti. Buri wese ahora yiyita intungane, nutemye abandi 1000 mwamubaze cabahoye, agatanga ikirego ngo arahohoterwa. Kwigwanaho umuntu abitangira kiri mu nda. Burya umwana yacura bacaha nyina ngo ntamucunda uko yiboneye, yavuka akavuga mu mvugo yo kurira izindi batarazimenya. Wamwimibera akarira mwijwi rirenga, n'abari kure y'irembo bakabimenya. Nuko umuntu agwanira uburenganzira gisamwa, agasaza kiburinda. Gakondo yacu ni Murenge. None ndashaka nishake mvuge bukeya, ndeke kubishira muri intuza, ariko mwumva ico nshaka kuvuga. N'umwana uvutse uyu munsi wacu, n'umuntu ufite imvu ushaka kuja mumva, agomba kumenya iwacu. Agomba kumenya iwacu. Ikintu cose kigira iwabo. Ikintu iyo kidafite iwabo citwa impunzi, citwa umusuhuke, citwa indushi, citwa inyangazi, citwa ikintu. Murabizi, ndeke kuvuga amazina menshi. Rumumba ataravuka, ise wa Rumenge yagwanaga na Rumungu i Murenge. Bapfa intama bigeza naho Rumenge we yica intare, amazi bayita intaba. Bakomeza intambara y'umujogi bayitsindisha inzu y'umujinja. Igishokoma ngo kibaterana umujinya, batema igishonda kiburaho cihisha hamera igishoma. Nibwo umuzungu yaje nk'igisiga,
ngo basogokuru bamusenge nk'Imana ngo bamuhe n'abasore baje gucukura imisarani Buraya. Rusagura musubiza mu Giswahili ngo habe n'imbwa yabo y'umuseja ntibokwemera kwija gusaba i Buraya. Bariraga umutsima wabo ku isahani y'inkoko, bamwera amata mu nkongoro. Inka idafite amahembe bayita inkungu, aho zijabukiye bahita mu nkuko, aho zinyuze bahita inku. Bitwaza inkoni y'inkwebo, inkwano zitoye zibizo guka umugeni. Bambara isaha y'urugoro batereka imfizi y'urugari, bitwaza inkoni y'urugubyo. Ico gihe gwiyereka we yashoraga gwerera ugwenda, abacuruza ugwembe bo bari batarave gwiki. Amateka y'Umurenge gakondo ni Kineke. Abazungu niko kuzana umuti mwisindano bawudutera batubesha ko bagiye kudukingira iseru, naho nukuducurika insariro. Dusiga amata yo mu kiraro tuja kugura yo mu isoko nk'ikirato, dusanga ateretse hamwe n'isogesi, dusunika isabune turayasingira. Igitangaje dusanga mwe n'ubururu. Ayandi ngo arasumbana ipurusa ni nk'umuti wo kuvura igiposo. Abazungu baduhiga nk'ifumbere, dusiga amata y'ifuro tuja kugura ifaranga. Ifuti turyita ubumenyi, ubumuga tubwita kugenda, ubukene tubwita ubutunzi, ubutunzi tubwita ubukene. Amateka y'Umurenge. Mbabwire neza uko Umurenge mbibutse, abenshi murabizi, ariko abatoya nabo bahabavuka ubundi bahabakura bamenye uko Umurenge byari byubatse. Tuzovuge Umurenge mu mvugo zibaho zose, kuko abantu bamaze gukwira isi bagomba kumenya Umurenge. Abana bahaye bakura bahabatangira kumva iyo bari. Umurenge muyivuge mu ndirimbo, Umurenge muyivuge mu bitaramo, Umurenge muyishire kuri YouTube, Umurenge muyishire ku mbuga, Umurenge muyivuge muyiririmbe, muririmbe Umurenge tumere kabene wacu bakiri Babuloni bageze bavuga ngo Yerusalemu ninakwibagirwa. Ururimi rwanje rufatane n'akanwa meme, ukuboko kw'iburyo kwanje kwibagirwe gukora. Ninakwibagirwa. Bararuha n'Imana bakaza bayibwira ngo ntitugucurangira ntitukuririmbira utaradusubiza iwacu. Baza kuvuga ngo igitondo kimwe bari bameze nk'abarota, ngo babona barahagurutse bataha iwabo. Agaciro k'abantu ni wa basogokuru bariya bari abahanga, kandi kuko bageze hariya nta butegetsi burahaba, nta wundi muntu urahaba, nta kintu kirahaba, nibo bashitse bashinga systeme y'imibereho yabo nyinshi tukigenderaho. Niyo duhushije nico gihe duhura n'akaga. Bubaka ubuzima uko babaho, bubaka ubutabera, bubaka umutekano, bubaka ubuhinzi, bubaka ubworozi, bubaka uburezi, bubaka ubuvuzi, bubaka ikintu cyose. Ubutabera uko bwari bumeze Umurenge, ubutabera bwarutaga ubwirashye. Inkiko zari zubakiye ku muco, isi itaragira ubucamanza. Inkiko zari zitatu, rwa mbere n'ugwirivuzo, rwa gatatu ntigwavuguruzwaga, uko zicaha bamuhanisha igiciro. Akagenda n'icyeyi ndetse n'icyasha, ntasabe ntasabwe, ntarazwe ntarare, ntarahure ntarahuzwe, kugeza atahuye ko ari igicibwa agaca bugufi akemera icyaha, agatanga iciro bakabona kumukuraho icyeyi agaca mu nzira. Ubutabera bw'Umurenge aho mbivuze ku bugufi bwari bufite ibihano bikomeye, bwari bufite gereza yubakiye muri system. Bari barakoze ibintu bimeze nk'ibi by'abazungu nk'izi za social security n'aba homeless. Basogokuru bagiraga bari barashizeho uburyo bwo kugira abantu aba homeless, tugira hurara nturazwe, ntugira aho winjira, ntugira gusaba, turahura umuriro, ntufumbufwe, ntiwitabirwe, ntugire gute, kandi bakabishira muri social security. Wagera mu Rurambo bakabimenya, wagera Mirimba bakabimenya, wagera mu Mibunda, aho ugeze hose ukandagiye bakabitahura. Ukaruka ukajujuba, ugahahamuka bikintwe kigishushungwe kiraho, ugaca bugufi ugatanga iciro, ukagaruka mu muryango ukaja ku murongo. Ntabwo byari bimeze nk'iki. Amategeko yabo yari ingenzi. Umugabo ntiyishakiraga umugeni cyangwa ngo agaye umugore bitemejwe n'umuryango. Guhubuka no guhaga hari ushonje nabyo byari icyaha.
gakondo yacu ni Murenge. Uko umutekano wari wubatse, umutekano wari wubatse kuruta uw'iki gihugu ca Trump wari ushatse kumera nk'uwo mw'ijuru. Umuturage wese yari ashinzwe kuwurinda, iperereza ryaheraga kuw'imyaka mike kugeza ku mukecuru, buri wese mu nzira bamubazaga n'inzozi yarose, yaba afite n'inzoga bakayipfundura ico apfunyitse bakakireba, yaba ashoreye inka bakamubaza inkomoko kugeza no ku nkona yishoreje, yashidikanya bakamushakira, yashukira bakayimwambura. Kavukire yacu ni Murenge. Inka n'inkima byose birara ku misozi bitagira umusirikare ubirinze, ibyo kurya bimwe birara mu maringo mu butaka, ibindi hejuru ku marimba bitagira ubirariye irondo. Umuco wari uburinzi buruta inzego z'umutekano z'iki gihe. Ubworozi uko bwari bwubatse Murenge, ubwami n'ubwiza n'ubwenge by'ubwoko byari byubakiye mu bworozi bw'inka z'inkuku, zabagamo n'iz'inkungu. Zari inkwano z'umugeni, umugisha w'umuryango n'izukomokaho. Ubuhinzi zabyaraga ifumbire, niyo twohenze hejuru y'ifuku nta rugo rwobuza ifu. Mu ntungamubiri zakamwaga amata. Yari ibitaro byarutaga ibyo mu Buhinde, n'uruhinja rwatakaraga kugwahe zarureraga kurusha nyina. Amavuta yazo yari ivuriro riruta iry'Ubuvira kwa Wanume. Mu myambaro igikubo cazo cari ikoti, n'igihe gitsimbuwe n'ikombo naryo zirigura ifaranga. Mu kubaka amase yazo ahinduka isima. Mu bukungu zabagamwo imfizi y'ubukombe byakomera hakaza inka y'ingumba, nico catumaga basogokuru baba ingare n'intaganzwa. Mu mana nizo zabambye ingoma ndetse n'ibondera n'ingunga. Nimubona dutsinze ingingo muzamenye kuko arizo zabaye ingenzi. Igihundwe ku ngoma y'imyaka igihumbi tuzoharagira. Mu gitero c'ubutegetsi bwari bushonje ubutunzi, igiturire cazo catumye butuza dutura mu gituza c'igihugu turabatwara. Izo ni za Mwimana. Iyobokamana uko bari bararyubatse Murenge. Bashakaga Imana kurusha imari, bigeze no kuyishakira mu mandwa, bukeye bahuruka ku Mana Rurema. Buri muhana wose bubakamo urusengero, ari ryo kanisa n'urubunga n'amahombe. Mw'ishamba bashira mu butayu, mwibuye ry'ugwara bashira mu cumba c'amasengesho. Baririmba indirimbo zo mu bitabo, Imana ibarinda ibituro batagira ibitaro. Bagiraga imyaka ingana n'iy'ibiti, ibitaramo byabo byahoragaho buri joro, barorora abasaza 100. Kavukire yacu ni Murenge. Ico gihe abayumba Imana ibakunda kurusha abayuda. Ubwoko bwose burinda ubuyede n'ubuyaya. Abungeri b'amatorero batogwaga n'inama z'umwaka, byemejwe ko buzura umwuka maze baba bungeri b'umwuga. Imboga zabo zishiriritse byemezwa ko ari isake barara kwikanisa bakaba bagira isekurume. Barasenga Imana irabasubiza, ibisiga n'ibisimba ndetse n'ibisambo nabyo bisa n'abasenga. Imitungo irara ku misozi isinziriye, tibyagira ico bitwara. Amateka y'Umurenge. Ubuhinzi. Ubuhinzi bw'Imurenge ntibwasabaga ubuhanga cyangwa kubuhata, bwari karemano. Karibu wacu yaje kuba mirere. Imbuto nyinshi zatewe n'Imana twebwe tuzirya nk'amanu. Inkeri bituka amasonga, ibyufwa, amacoco, ubukarimbuhu, amapere, imifumba n'ibindi byose bitagira ifumbire kugeza no kwihene y'ifumbire byabaga mu ifamu karemano. Ibihingwa ni gihamya yuko igihugu twagihawe n'Imana. Ibigori n'imyumbati, ibijumba byo mu kajembwe byo byasaga n'ibiva mu ijuru. Imboga z'imbogera, karaja n'ikidoho, igitiga n'igisusa byageza bituma twese dusa n'abasenateri. Ibishimbo byo n'umushinga wasaga n'uwateguwe n'Abashinwa. Shimwa Mana watugomeye Murenge. Gakondo nimwe rukumbi. Igihugu cuzura imigisha. Abakobwa bamanuka imisozi, imigoroba n'ibimuri by'imigano, bambuka imigezi. Barataramuhereye ku nkotsa bageza ku nkoko. Inka zibyutse ngo baje koza inkongoro. Ngivyo ibitaramo byatubereye ibitaro, biturinda ibituro. Twarambikaga ibitabo ari uko inka zibyaye imitavu zariye ku mutuno.
impogazi zabaga mu mpinga, ingamwa zikaba hafi y'impinja, impande y'uvuga ico gihe twese ijuru tworitasha. Havuka Kadeza kubera impamvu z'umudendezo, Gasenga yari idini rimwe rukumbi mu rukerera ijwi rivugisha abagaragu bamwe ko uburenganzira arinda kumigwa kandi ntaworinda kubiregera mu butabera ngo amatorero yagutse mu byahishuwe habarindwi. Nubwo gutahura kwaje gufata intera, intama zimwe zibanza gutinda gutaramana mu muco bisa n'umugera, abantu bimana abageni. Ikaberaho hahindutse inayota irama, haba umurimo ufite umuriro, abenshi bagemurana umuriri ngo ntibanumvaga umuruho kubera umurisho wahoraga ku murimo. Ikabera iwacu ku murimo. Gusa ijwi ry'umuremyi ngo ryabwiraga bamwe ko hatazabura kuba umurindi kubera ko isi ihora ari imanga, ibihe navyo ni imambo, ubundi tuyibayeho kubw'Imana. Cane ingoma yavuze tuvuye inganji, ikaberaho ntiyemeraga ingendo zibiri. Umusemburo wo gusembuka wo gusambuka mu mwuka watangiye igihe abasore babaye Seraza batangira gusakuriza muri misi yobowe na base. Ndibuka umusaza Gasogi wari umeze nka isaha zibaye 8 z'igicuku, yaturagaye mu ijwi ry'ubuhanuzi ngo aba basore bazahinduka abasirikare, isi zaduhinduka, ico gihe imisozi zahinduka amaraso yabo. Nyuma y'intimba z'iyo ntambara ngo intebe y'intare zaba hafi y'intama. Ubwo Murere yari igifite umurego mu rufunda hakivyara agahinda ngo dutaramire ku gihuha, Imana itangira ihumurigeze, itangira ihumurigeze Mabenga. Tuvuze umurisho, umuremyi akunda umurara, turaragira uhereye mu rurambo twisa mu rurenge, mu gihe cyo kwibuka intwari ndi mukibagirwe rurinda mu gihamba. Gakondo nimwe ni Murenge, ubuvuzi uko bwari bwubatse Murenge. Ubuvuzi bwari bukomeye kuruta ubwo mu Buhinde, ubwoko bwose nta n'umwe utaranyuze mu Buhinja bivuye mu buhanga bwa bamukaka. Bakikuraga kurusha abaganga bakomeye bo muri ibi bihugu byihinduye amakombe, nyamara nta kwezi gushira tudahuye n'amakuru y'amakuba y'abavuye mu mubiri bavyara. Iyo mbivuze bisa n'indoto ku ndondo, abasaza babagiraga inyana mu nda ndeba. Mu nkuko bagashora ijana, biri mu gusa naho twebwe twabanjije ijuru twaba duheruka isi. Wabanje kuba mu bihe bimeze nko mu ijuru, ubu niho dutuye mu isi. Ubu turi mu isi ariko twigeze kuba mu ijuru mu Murenge. Uburezi uko bwari bwubatse Murenge, umwana yigaga avuye ku bururi bwubatse ku Burenge, ubumenyi akarusha uw'iburaya. N'uyu wabaye igisare gisaro ni kuri iriya misozi yabanjirije. Bigaga mu mvura ariko bakamenya imvugo, banyuze mu mibandi imibare bakaba ba mbere. N'ubu abo ducungiyeho nabigiye muri iriya micamu, iburaya aho tuza dusa n'abagemuye abana mu burara. N'utarize yamenyaga gusoma no kwandika, ikirere conyine n'umuyaga byari abakozi b'umuhanga. Mu muhanda nta n'umwe utazi guharura, izuba n'umuyaga byazaga mu bumenyi, bigakiza n'ubumuga ubumuntu bwari bwuzuye abantu. Amateka y'Umurenge, gakondo yacu ni Murenge. Umuti ntekereza w'ibi bintu nsoreze ku muti w'ubumuga umaze kuba ubumungu, bigasa naho Imana turi kure. Dukubura umuco w'amakimbirane, dukumbura urukundo rwa basogokuru, dusoroma imbuto yo kubabarirana, dusarure ubukristo bwo hambere. Tubagarire kwanga umugayo, twibuke ko dusaba n'abageni. Dusenyere ku mugozi umwe, tugwanire umugisha. Isi ishaka guhamba munsi y'umugina w'inyungu zayo. Naho mu ntimba tugira irusha izindi kuremera, mu ntimba tugira amoko y'intimba ni nyinshi dufite, ariko irusha izindi kuremera n'abana bagiye iminyago muri Tanzania. Ngiki ico nza ntekereza ngatahura ko tutaragira ubutegetsi ngo tubaze Tanzania igituma abana bacu baba mu mva ari bazima.
igituma imitima yacu ihora kwicumu nuko isi itagira ubucamanza. Aboshaka bogwanira agaciro kabo kugeza umunsi Kristo azatunguka mu bicu. Nuzovuka n'umukecuru umeze imvi, muzamubwire iyi mvugo yuko hari abana bari mu bazaca ari bazima. Nubwo biruko muze mukomeza mwibuke kuko Edeni zari zibiri ku isi, Edeni ya Adamu na Edeni ya ba data. Imana yavuganaga n'abahanuzi b'imurenge nk'uko yavuganaga na Adamu na Mose. Mu gitondo yavugishaga Rugari mu gashasha, ku manywa y'ihangu igasura Bicinoni ku kiziba, ku mugoroba igasura Munyakazi mu marango, mu gicuku igaca kwa Gatako ku kabingo, mu rukerera igakomangira Gasogi na Karikofi mu kajembwe, izuba ryaja kurenga ikarara kuri Kirumba kwa Sebaganwa. Amajoro menshi yavaga mu ijuru ikaza gusura Domitira Nyabibone, iwe yigeze kugera no mumva avamo. Muze mwibuka kuko imurenge naho haba Betaniya. Ikabera aho yasaga niyo haguze ikibanza buri kabiri yajanaga umubyeyi mu ijuru, natwe tugasigara tumutegereje ngo twumve ijambo. Ico gihe abantu barabasengeye muri iriya misozi ihinduka inzuri. Inzuki ziba mu biti, inzara z'amabuye ziba mu byumba byo gusenga, imisozi yose imanuka baja ku misitari, imigoroba ivuga mu ingunga n'ingoma birikiranya, maze twese tubingenge, umwuka uhinduka umwuga. Buri mwaka Imana iturinda umwuma. Gakondo ni imwe gusa. Naho ziriya uriya muniyane mubona w'amoko urategwa n'ibihe. Basogokuru babanye n'abira baba ari amoko mubona. Ikintu cabateranije kindi no kudahuza umuco. Kudahuza umuco rero ticoka bayicaha, ticoka bayica abantu bapfa, ariko urebye nico cagiye kiba virusi guhera ico gihe kugeza ubu. Nibyo byagiye biba virusi. Na uriya muniyane hagati y'amoko bijagwa no kudahuza umuco. Bariya barabira ndetse n'abiru, bukeye basogokuru barya inyama y'inyana, bira babo barya inyama y'inyoni, kunyuranya guheraho. Ngo bagemurira umwana basogokuru bagemura inyana y'urugori, bira babo bagemura umumera mu rugega. Ngo bakosha abana basogokuru bakura inyana zirindwi mu gitwe, bira babo bakura isuka imwe mu gitwe. Ngibi byagiye bizana kutavuga rumwe. Mbabwira ubwiru bw'ubwenge bwa basogokuru. Uyu munsi ni ukuganira none. Mbabwira ubwiru bw'ubwenge bwa basogokuru. Bari barubatse umurongo uzarengera umurara kugeza umuremyi aje gusarura umuntu wa nyuma. Bari barubatse kudasangira n'ubonetse, kugira ngo badasesegwamo nabo badasangiye umuco bakanyika. Ntibemeraga gushingirana n'userutse wese kugira ngo hatagira uzashaka Delila bagashira imbaraga. Ntibemeraga guturana n'umuntu utari umutunzi w'inka. Batinyaga ko azabanduza umuco wo kudatizanya amata. Naho iby'intwari yacu Generale Makanika ari byo nsorezaho. Mugabanya amarira, amaraso yiwe arakoresha isi nama. Nanga nawe amaze guca inendo, ngo kuneza no kunabi nawe aravuka ku ndondo. Ibinti bikiri indoto ngo mu nda ya ndarumenye. Afandi Makanika aho aryamye tuzahasura kurusha imaka. Nuko tutakiba mu mandwa, bamwe bo musenze nk'Imana. Imana ibyemeye yo mugira bucura wayo, kuko nawe yapfuye acungura abantu.